Sanibona noyingane zakwethu, ake nginibelele phinde futhi nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili i-Radio Ingeza. Lami igama ngumfeza Ntuthu ngakhuluma bathi la sibona amagumede. Manje mhlawumbe usemusha kuleli khasi, ngizophinde ngicela nje kufanele ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare. Okuyikhona okukhulu kunakho konke. Oyingane zakwethu engumsakazi Ukhozi FM ungizwe Mchunu osungu-President of the Bhinca Nation, uThukuthelo uyaveva mayelana no-Double T Ntumbethe uXolisani Mvukambethe, indaba ethinta i-CD cover yakhe laphana-ke laphana esihloko esithi lathi Chunu asohlupha. Ungizwe kube sekumshisa lo ukuthi-ke iliphi lelo Chunu athi abohluka-ke bekumele acacise ukuthi usho liphi Chunu njengamanje lento imshini nembuzo. Kodwa ingane zakwethu angingandi kakhulu lo daba. Nansi i-clip amacingwane ezivuzela impela Ungizwe laphana uMbethe ukuthi-ke liphi lelo Chunu bekumele elethe abohlupha-ke laphana, bekumele acacise ukuthi usho liphi ichunu. Ngane zakwethu-ke nansi i-clip, hlale ukuthi kwifide landelayo libe right. Bye. Ngithi uyabona wena Msonweja, inginyayisa ekujuleni lento yezayo. Uyangitshena mina ukwazi mina ukuzobhala isihloko esinje bese ungalicacisa iliphi lelichunu elathi na anohlupha. Mbethe u-wrong 100%.